Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro Haracariho ivyizigiro, amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ko Yesu ninyishu y'ikibazo cyawe. Yesu ninyishu y'ikibazo cyawe. Ndasubiyemmo, Yesu niwe nyishu y'ikibazo cyawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni bitatu. Turasoma duhere ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho wa 10. Aravuga ngo Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntabyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka arahagarara, atangura gutambuka, yinjira nawo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero yitwa Bwiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubaye ko izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Inyishu y'ikibazo cyawe ni Yesu Kristo. Yesu niwe nyishu y'ikibazo cyawe. Abantu benshi baronderera inyishu mu bapfumu, abandi bakaronderera inyishu muri Freemason, muri Minate, abandi bakaronderera inyishu kwa Satani, abandi bakaronderera inyishu mu bantu batandukanye, ariko inyishu y'ikibazo cyawe ni Yesu Kristo. Yesu niwe afise inyishu y'ubuzima bwawe. Birivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi watumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera adapfa rubi. Imana mu rukundo rwayo ntabwo yaduhaye amazu, mu rukundo rw'Imana ntabwo yaduhaye amamodoka kuko ivyo yari izi ko bihari, ariko mu rukundo rwayo Imana yaduhaye Yesu. Kubera iki yaduhaye Yesu? Ni kubera Yesu niwe nyishu y'ubuzima bwawe. Yesu niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Uyu mugabo yari amaze imyaka ngirenga 42 akora kano kazi ko gusabiriza. Yari yapfutse ari ikimuga. Birivuga ngo baramuterura bakamuzana ngaho kuri portail y'uko rushengero rwitwaga Bwiza, aho niho yamaga buri gihe. Birashoboka ko ari abamuha, ari abandi batamuha, ariko abantu benshi kumbure bamwe baramuhaga. Birivuga ngo nta muntu numwe yamucikaga, uwarenganaga wese yaramusabaga, kandi aho hantu ntabwo yashoboraga kuhivana. Barazaga kwamukura nimugoroba, yaratunzwe n'ubuzima bwo gusabiriza, ariko hambavu ivyo yariko arabamo we yabona inyishu yiwe kari ayo mafaranga abantu bamuha. Ariko Petero na Yohana na Yakobo nabo ngo baza mu rushengero baje gusenga, birambwira ngo baramubona, birambwira ngo naco kirababona, ngo rangije ngo kirabasaba, ariko nicari citeze ko bari bugikize. Cyari kibasavye amafaranga, nabo barakireba barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu umunyanazareti, va hasi utambuke. Birambwira ngo ako kanya ngo gica kiva hasi, ngo gica kirabaduka, ngo gica kiratambuka. Usomye Bibiliya neza, ntabwo ico kimuga cyasubiriye gusabiriza, ahubwo ubuzima bwacu bwarahindutse. Nawe yabaye umwe mu bashingira naye Yesu, nawe yabaye umwe mu bavuga ivyo Yesu yakoze. Birambwira ko benshi bamukoresha interview bakamuzanira n'akantu kugira ngo bamubaze ese vyagenze gute, wamugurutse gute. Imana ishimwe cyane, ntabwo yasubiriye kuba muri bwa buzima bwo gusegerereza. Petero na Yohana barakirebye baravuga ati uyu mugabo baramuhaye amafaranga, ariko ubuzima bwe ntabwo bwigeze buhinduka. Hari abantu bibaza ko ubuzima bwabo bwahindurwa n'amafaranga, bwahindurwa n'ibintu bafise batunze. Ubuzima bwabo buzahindurwa n'ijambo ry'Imana, ubuzima bwabo buzahindurwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu niwe nyishu ubuzima bwawe. Berabo sataba ntugasige Yesu. Birambwira ngo intumwa igihe kimwe ngo zitakaza Yesu, baroba ijoro ryose barabura amafi. Kubera iki babuze amafi? Ni kubera bari basize Yesu. Ivyo wakora byose wasize Yesu inyuma, menya ngo ntabwo bizagenda neza.
ibyo uzakora byose, urugo uzubaka, mariage uzakora, urugendo uzakora, ibintu byose, business uzakora, Yesu atayirimo, menya ngo ntibizagenda neza. Hari abantu batangira business bakaza bagashyiramo imiti, abandi bagakora ibintu nyine by'amangetengete. Muri ga business yawe uzaba uri kurashyiraho igicaniro cya Satani, kandi birivuga ngo nta cyiza kiva muri Satani, kiva mu badayimoni. Uzaba uri gushyiraho igicaniro cy'abadayimoni, ahubwo muri iyo business yawe barukwiye guhamagara Imana, muri iyo business yawe barukwiye guhamagara Umwana, kubera Yesu niwe nyishu ikibazo cyawe. Urakeneye Yesu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ukeneye Yesu kugira ngo imibereho yawe ihinduke, ukeneye Yesu. Yesu niwe amara inyota y'ubusambanyi, Yesu niwe ushobora kumara inyota y'inzoga n'itabi, Yesu niwe ushobora kumara inyota y'inosi. Kandi yarasemereye aravuga ngo nimuze mwese abananiwe, abaremerewe, ndabasha kubaruhura. Sinzi ibintu bikunanije, sinzi ibintu bikuruhije, ariko Yesu niwe wenyine ushobora kuruhura ubuzima bwawe. Birashoboka ko warose amafaranga ariko ntiyashoboye kukuruhura. Wararose fiance uzi ngo bizaca bigenda neza, acara kurusha. Wasengeraga umugabo umubonye none usanga n'ibibazo bindi. Yesu niwe nyishu y'ikibazo cyawe. Sinzi ahantu uri, sinzi ubuzima umazemo iminsi. Birashoboka ko umaze iminsi uri ku irembo usabiriza nka kino kirema, uba utuzwe n'abantu baguhezagira, baguha biriya na biriya. Harageze nawe kuva kuri iryo rembo, harageze kuva kuri iryo rembo ry'ubusabirizi, harageze kuva aho hantu wari umaze igihe, kandi nta wundi yahakuvana atari Umwami wacu Yesu Kristo. Birivuga ngo abamwizeye nta n'umwe yigeze kugwa n'isoni, nta n'umwe yigeze amaramara. Petero agiye mu kiyaga kubera bari basize Yesu, baratereye ijoro ryose babura amafi. Ibaze mu kiyaga kirimo amafi ariko barayabura, amafi arabihisha. Kubera iki? Bari basize Yesu. Nshuti yanjye uri kuranyumva, ntugasige Yesu mu buzima bwawe. Yesu akwiye gufata inimero ya mbere mu buzima bwawe. Yesu amaze kuhagera ngo bari barushe ijoro ryose babuze, Yesu arabegera arababaza, araza ati ariko bana bato, nta kintu mwabashije kubona? Be nta kintu mufise? Baramubwira ati mutama, nyuma nabo turi koza insenga, twaraye ijoro ryose twabuze. Yesu aravuga ngo ntacyo bitwaye, murashobora kongera gutera urusenga. Baramubwira ati ibyo ntibishoboka, nta muntu aterera urusenga ku mutaga. Amafi twabuze nijoro, ese twayaronka ku mutaga? Ariko Petero arareba Yesu, alebosi amakando, aravuga ati ariko amashure nize reka nyashire hasi, kubera diplome mfise ntabwo inyemerera guterera urusenga ku mutaga, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga. Petero ashyira hasi ibyo yarazi. Mwari muzi yuko ibintu abantu benshi bazi ko bishobora kuba biri inzitizi zo gutakira igitangaza. Birambwira ko Namani yagira asubira inyuma n'imibembe kubera iki umukozi w'Imana yaramubwiye yari yase kubikora. Haleluya! Ubuzima bwawe buhagaze mu gukora ijambo, ubuzima bwawe buhagaze mu gukora icyo Yesu avuga, kubera Yesu ni ijambo. Wizeye ijambo, ijambo ntushobora kumaramara. Ni gute rero Yesu yahinduka inyishu y'ubuzima bwawe? Bisigura ngo Yesu ni ijambo, inyishu y'ubuzima bwawe ni ijambo ry'Imana. Hari abantu bahunga ijambo ry'Imana bakarishyira haruhande, ntibaryizereremo. Ijambo ry'Imana ni rizima, birivuga ngo waryubatseho ntabwo ashobora kunyiganga. No, isegenya yaza, imvura yaza igakubita, ariko wubatse ku ijambo ry'Imana, menya ngo nta kintu kizabasha gusenya ubuzima bwawe. Birambwira ngo amaze kwakira Yesu, bamaze kumuha Yesu, ngaho kanya arakomera, arabaduka, aratambuka. Birashoboka kuri kimuga mu buryo bugaragara, birashoboka kuri kimuga mu buryo bw'imhemu, ariko kwizera rino jambo ndazi ko ubwo muga bwarangira. Erega no mu buryo bw'imhemu umuntu arashobora kuba ikimuga agatungwa n'abantu, ubaye ubuzima bwo gusabiriza, bwo gutungwa n'abantu. Ivyo nivyo Yesu aje guhindura. Birivuga ngo Yesu yahindutse umworo kugira ngo ucike kuba umukire. Yesu yahindutse umworo kugira ngo ube umukire. Birambwira neza ko mu mishishago yiwe
wakiza indwara. Imana ishimwe cyane. Haracariho ibyiringiro ko nawe ahantu uri, nawe ahantu washyizwe, nawe ahantu umaze igihe, nawe ko wahava. Inyishu y'ikibazo cyawe ni Yesu Kristo. Yesu niwe nyishu y'ubuzima bwawe. Yesu niwe nyishu y'ikibazo cyawe. Wicika intege ahantu bw'abantu babivuyemo, ariko Yesu ntarabivamo. Yesu aracyafite icyo yakora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Birambwira ngo abantu barakireba, kumbura harabaciye mu gatondo baza kureba cya kirema, basanga nta gihari, basanga cyahavuye, bakibona mu itorero giriko citera hejuru. Benshi barumigwa, benshi baratangara, baravuga ngo uyu ni wa wundi cyangwa siwe, cyangwa ni wo basa. Uko niko bagiye gutangarira ubuzima bwawe. Hari ahantu batari biteze kuzaja, hari ahantu batari biteze kuzagera, ariko niho Yesu agiye kugeza. Aho abantu bari bazi kutazagera, ni Imana igiye kugeza ubuzima bwawe. Ibyo bari bazi ko bitazaba mu buzima bwawe, nibyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ibyo abantu bakeka ko udafise, ko udashoboye, nibyo Imana igiye gukorera mu buzima bwawe. Birambwira ngo yitera hejuru, abamubonye baratangara, abamubonye barumigwa. Hari abantu bagiye gutangarira ubuzima bwawe, bari bazi ko ntuzabyara, ariko bagiye gutangara babonye urubyaro, babonye uri kosa, babonye uri kuraheka. Bari bazi kujya mugabo wawe ntabwo azigera akizwa, bagiye kumubona ari mu ishengero. Bari bazi kuzapfira mu buraya, bagiye kukubona uri kuraririmba gospel. Haleluya. Kubera iki? Yesu niwe nyishu y'ubuzima bwawe. Wishakira inyishantu hatandukanye. Mu ijambo ry'Imana hariyo inyishu, mu ijambo ry'Imana hariyo ubutabazi, mu ijambo ry'Imana hariyo inyishu imatanye n'ubuzima bwawe. Yesu niwe nyishu y'ubuzima bwawe. Hari ibyo waburiye ahandi, ariko wayironkera muri Kristo Yesu. Nubwo abaganga bakubwiye iyo ndwara ntikira, ariko muri Yesu byose birakira. Muri Yesu byose birashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Birambwira ngo urukundo Imana yakuze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera ntapfe. Bisigura ngo ni inyishu Imana yaduhaye, inyishu Imana yatanze ni Kristo Yesu. Ikiri hejuru y'ibintu byose, ikiri hejuru y'ibintu byose ni ijambo ry'Imana. Niwizera ijambo ntuzaba umuntu wo hasi. Niwizera ijambo, kubera ijambo ryahozeho kandi ijambo riri hejuru. Birivuga ngo Imana yaradugije Yesu imwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, kandi biri kivuga ngo natwe aho Yesu ari niho yatwitsaritse. Ufite Yesu uri umutunzi, niba ufite Yesu urakomeye. Biri kivuga ngo wirata, yirata amafaranga, yirata ibyo mu isi, ariko wirata yirate ko yamenye Yesu. Niba waramenye Kristo urakwiriye kwirata. Ubundi Bibiliya ntabwo yemera kwirata, ariko birabyemera ko umuntu afise Kristo Yesu. Irabyemera niba ufise Yesu urashobora kwirata. Paul yavuze ngo iki? Yavuze ngo tuboneka nk'abakene, ariko dutungishije benshi. Ndabona abantu bagiye gutangarira ubuzima bwawe, ndabona impinduka igiye kuba ku buzima bwawe. Ndabona ahantu wari umaze igihe urwariye, ndabona Imana igiye kuhakuvana. Aho wari warabohewe n'abadayimoni bazi ngo ntuzahava, Imana igiye kuhakuvana. Birashoboka ko business yawe yari imeze nk'ikimuga, yaguma ahantu hamwe, ariko Imana igiye kugurura. Regido sata ngo ubumuga bugiye gushira, ugiye gutambuka, ugiye kwidegembya. Wishika intege, Yesu aracakora. Aho waburiye birashoboka ko waharonkera. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ufise ubumuga, birashoboka ufise indwara ikuruhije ikunanije, ariko Yesu niwe nyishu y'ubuzima bwawe. Warivuje abaganga bati baraguhebuza, bahubwira ngo iyo ndwara ntikira. Birashoboka ko ari sida, ari diabete, birashoboka ko ari kansera, birashoboka ko ari umutima, ari amahepatite, ariko ari Imana itananirwa. Ari Imana iri hejuru ya byose, kandi ari izina twahawe riri hejuru y'amazina yose, ari izina rya Yesu. Nawe wo kwizera mu izina rya Yesu, ngo muga bwarangira, ayo matwi yazibye yazibuka, iyo paralize yashira mu izina rya Yesu, iyo ndwara wabasha kwikira. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasenge umwene data aje kumva rino jambo ryawe. Jambo ryo ryatubwiye kinyishu y'ubuzima bwacu, gatari amafaranga, atari ibintu, ahubwo ari wowe Kristo Yesu. Ndaguhamagaye kuko ubuzima bw'uyu mwene data, abagwayi nibakire, abahoshwe nibabohoke. Ndatuye gukira, ndatuye kubohoka, abatavyara nibavyare, inzira ziyugaye ziyuguruye mu izina rya Yesu. Iyi paralize nihagarare, iyi sida, iyi diabete, uyu mutima, iyi kansera, ndahagaritse ubugwayi bwose bwari ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Yakira ubuzima, yakira kwidegembya, yakira amagara meza. Urakoze Mwami Imana, uhinduye ubuzima bwawe, uhinduye imibereho yawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
mwarahezagiwe cyane. Inyishu y'ubuzima bwawe ni Yesu Kristo. Urashobora kuba wifuza gusengerwa ku mitwaro iyo ari yo yose, cyangwa ku ndwara iyo ari yo yose, wifuza kuregwa mu gakiza cyangwa gukuzwa mu buryo bw'imhemu. WhatsApp yacu niye +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane. Kino kiganiro mugishikirizwa n'intumwa y'Imana wa Kristo Glory Chaine. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe.